Klamalap, kaksigin kat, tuwa na siwas na kaywa. Klasin kat kimoular kikat, kain mano, kain da kain ikiltu singi, insil besi sinsigin gastan kat, kain alu lefa fastnamet. Madigin treskal bagos lingi, ya klasin kat kimoular nge, usi unskon san gestet kain ilasha, bagat fastnamet. Zugongay ma, yakiksil damlalasan, damdan yaiko, composure kaya ba kadita kel betam elastic damdan mekret Jesus, oh. Jesus, Lord. Jesus, oh, Jesus, oh, oh,
爱的时候，的时候，每次Jesus, how can you go? Jesus, how can you go? Jesus,的时候，的时候，每次我问 Jesus, how can you go? When Jesus, how can you go? Right, klamalam singkat ke maulas kewa. An kaksakin metluias mayak laun sugonge. Amlalasan. Amdalyay ko. Manaye befakkulon singkat ke metluoma ayda makamboson sugongen. Let tamle lastik, lemlister lastik, tamdal mekret, tan gialan. Yang an kaksakin kat ke maulas ke kanda kagalen singe. Insul besi sinsikin kastan kat. Anakalen ko, tamdal genye, ke uçakloman, ya peki pasisellomit kain dikia pushem, met wias kain dain, an pain kom wi met wias mas peki background. Peki pelsingi kadet gesat kanila sa ke prae, nakat fafashna met ke emelutuda. Kya wala na yen, wala lan ka da kadin ngadali kro la kaksaklal, gani sisin chikin kastal, nakat fashna met ke maulasha. Katagani prae. Kat kilo malap na simkat papa. This is the day that you have made. Then si magadin kain na loang nage kadinawian na klasha nage mapay si waslom. Kataga in kain si fil besyakek naknas siyong kumin kain naknas ki magluklash. Tafung na nakiwalash kelusen maulash. Katalal fungila wen na doom. El pat kia daifin saksing. Ito ko ke finash makatarala sa fall. Katsilpen na taka kunagas makindikat awyam dan in sias kan flok na room kashin ke mapa isi waslom. Kilomalap kilomalalom ke mulsingi kat kain da kaini ke oyam akumrala ke interneta kadin kan fakik pekasum kat finashin en gadashwaya. Naknas wikat kilensingi metikadarawrek malash kamemashin sorbanglash kilensingi Takadin taka ay tayo lagi kaslom. Inotela message lo maguma ako na siskilan misingi. Rek maganya kat papa an ganalan klan sa plom. In fact, kalmen melutut singi kemados ngal si fasina ke on kosh. Elos na kay wawiyash ma uchak pedari geldam dalgenye. Siya ulal elos siya saya pe marski background na kat pray pe elos. Naknas kat papa. Uçakla gelsi losana na kim uçakla gelsi şa. Inga naknas na sila. Uşe kalom. Da kaysin gelsi şingi. Yok na. Kat ngishe pesyum ki pelsingi. Da sinsi siya upema. Papat ma fasta gaylos finan yina Washington. Kat ngishe kumin kain. Ftoto pena yiro alos.
Wipe mitlash mashak namdain belina shurla yoksha finnikel damdal dairy with the liknatalape kat nishape kashalum kat papa. Wipe show best magadeta mamut show klanalash fashtigi kat papa kometa inelos kometa mitlasha kometa ladelasho ye takadin Wuhlwelah in kain aklin pelin lalus. Nakmas kashape mitlash mashak namda in kaulla lamuno ke nursing home kafin in kalsi kat ngashim malapsum kat papa kum nakmanas or a miraculous healing lom na yun mitlash nga na mama kadatakan lutut kun kiman makumara Bellal John Baptist kat siyak sumbe kedalik nadash mamtain kelbos kipelsing nakmanas Chetu inikas mutanin cielos in kanchukum. Kadalala yok na kanlalan kata sindalik nadash kawiyashingi. Takat papa kat ngishe kumin ka inikas mutanin cielos. Esta may lalos tiki mama kaprelosi. Relent ko support system na cielos in metlalal fungi kasyaw in sumatata yorolos kipelsingi anilos kapurwe. Los in tefalayak. Kat ngishe kinamalap kuminakilin pela aurelena yokin in a lush ketalik penadas matafaela likikat egonomless misingi talik nadas ma elche guluklena shikin bushela mapatachang na ke drugs misingi kat ngishesim kat papa nakmanas kasha talik nadas ingi kayo kasha los marshak na sugo correct ma shak na sug kash pelos kat siyak yak naknasim kat papa Kasha pemit kollash inkain alena lieten na kainina mahash yok na yun met ma kasimet kol dikia ki inkain dafala kat ngshesium kat papa met kol na kawan lieten pain na nakin kain akelin eninalan katin mas eninalan met siya finena enina sielos na kay wasya shiksin malik kat papa akalimina sin met kol na kawa mainam inkan tu chen Nebuchadnezzar. Lal bangun mo eva wangan si maya shakil yaligi kollal. Dashakta. Kumshak namadain chonlum dain power. Inkain the moving pieces nge inaki fall nage akwaklum. Yokligi nakewa. Bangun kung kumilgas tamdan inchen talik na atasha mitlasha. Inkan rapture ready. Inkan itala. Folokluma imminent. Kain si kya kana sipel. Panang lame kya fulasha. Kat ngshesium kat papa. Inkain ikas mtanin siyan metlasha kewa. In pray. Inkain tapna. Lakum kan sikla na sipel. Kimas mami sepe yim dashingi kametlash mamdulle. Maingi akkalim yalaban. Preciousness and mold singi. Panang kikat praya. Katala na siya kikashalom. Kumin kain akkalim yun na sishla kapay na pay lakad. Orela na phone na kayesh. Nakainin na masha. Kat ngshesium kat papa. Inche ngit laligi kat. In kolkat. The manage o katak fashia. In kain fale wo. Mayen. Pangay makumakia na sishkatin fashkia. Kat kula malap na siyum. Katako laki pelchingan fash na mit. Kat lalalfung ilak me wikat. Kinbun na tum. Kat fakula malap na siyum. Amen. Kaksyakin kat kula malap ki. Kat kanta ni praile. In wipa na praile usan. Inana king apain kum. Tamtay kinye. Ngaklin petakaluman. Tamdal Samuel to open assume. Pine kum. Siya wan. Tamtay lin. Amet na wala finen makusashuan kayo. Musingi kadeta ko inukwepe na malutut siya ashki malutut musingi anaki
Tastalen misingi sitten paljon kosh. Aske me to sapta singel sie fassina ge on koshan. Melutut lashmash misingi. Tagadin som nage pedal rhythm si magataske. Uskat me nage wiksim singing kadin mo matawek ke wiksing som nolomalu ke senreta na kadita tari lame melututa in mo maman yorosha we bena mamit kola kaliwa eluti kat ke kadin kani prai ke na finalti e fash na medin kai nakata yana ke mama kaslan gada kalimina shesha na banganip kuneshin kan tuya kasha Moin katte kain matana liela tena falle pai akatayan at flela makulukshe bangan malutut chike wiksing e art objective tolu panakat matawak taka shamon na kikunokon fin panake mandea kataka ke gospelal mak sapta si fasina ke algosh shamsham kun ke katel sa paema simat shulgeken messenger na kataka ke tuste shamsham kun ke katel lango metcha shilo shalla kataka ke aisya sapta itkos fasina ke itkos na ikaya kataka ke katel sinsin keken moi ongai efatako na shaflen muluti seba a capturing na ke revelation it ko shape kat fin nan ka na ke menanak ke wiksinge na ke fin paknokon tolu kat devotional reading ke kasing disa na devotional reading na misinge pa katelak pa Wuhlwelah kasi kuno kon nge fin pa na ke mandea kada shuk life kadel sa poema simit shulgeken nakate caption na ke malutuchi ma ita ko ke senriang Sifac mo kadel Ahkpwacyeye met pangyak nara relevancy ma katkain nges ke kai siguno kon nga nage sivela lapsinge pa sang rela phone laluti ke pella ni tawiya nage pella ni tawiya machima aluwe mamailte sakayakan machima ta kain aula church oyepe sponsor eta kate Ahkpwacyeye in cash mangan naira ma phone jiga de ustifukle ke objective ke week nge ke week nge misinge objective simedan fak mo kadin kan summarize ye kan ne pa kadin ke li lagat kain fak ke kas photo to na ke mama ICI liek and na ke reaction oyen manol ke liek nget nget lalan man on the phone na me anain katakilin masikyak na silke na inoye si panangan kadin kapsha lila asma oena si kesikyak pa na sil Jeremiah ay si Jeremiah ba kung hindi pukin palaki pukmatan puksyak longol dolu ke pukon ngolon kos ke pepal nada siyang ay siya pas masla na puksyak longol akos ngen Jeremiah pas masla na longol lemekos pa lamentation ko yoksha nara objective lu mga kalemyangan usina sishkadin skilila faka reaction lal aisia mun kadeta ka senria kadeta ka deshamon na ke sapta on kosh na sapta sinili kilimekos aisia son na pangyakin kalensap na sapta on kosh pa etako kate taka weya ke senria ta na kate ka na kapangas pesi mara ke mantea tikin triskal daga shamram ke katel sape masye matshul kekin na parang ata ka shamsham kanal John Baptist ke maxie fosin ke algo sham na council ala pangan na ata ka shamram ke aise it kos fosin ke it kos ke to ko sa singe as el reluctant in long gas makatel sang mit sapin sang na sila nara
siya flyan pa tena wo masikyak na sila. Na masitokoan kataka ba samram kun la katel sin kekin may ungay fa dako. Nara machu tange taliki reliance lalo sa urine and Ethiopia na ungay Assyria da kade me annihilate dala. Na maluto che kaya samsam kun yok na ke nga kumin teliki la lalfungi la ko machine ana siemet kana siemutan fel. Tu se singe bangale lang si be maluto cha mo yenta ka samsam kun na ke me en mat kol ea singel mataw kanain me kanchi ke shange amanan mukui mo ke ngai uke. Na kat nga tang le forest ka insect na fon siya na nga o katokma. Li asmalu si kat kanis ki masingen. Nga kong finte, wangan mga kong tufe, na finne nga taka ukat. Nga kong tuka fin gaslan kat. Wangan may muklikat. Wangan may muklikat. Orang halil lang si me orek makur fos singal dolu singa fakla. John Peter belsi madal sham na sin Jerusalem Council edal fue lang ko mutlungan lututo ye. Dal tena lutut yok. Nga Peter el tabanala wo grammar lala. Tasakta el taletala chisa sil Wuhlwelah dal. Ana ke romal ko foston ngol siya kalam fin katel wikat second line kat. Inta kain kashe kat. Na mesi ka taringi nang meton ko foston ngol dolo. Suk metok Thailand kat emasyososlal. Narangam ta fakla fin kaya falen na medang akom tinawrela musingi nakifolok lon lemo kat kan matawag sasya. Marla kaya nga ko. Nga kita kaya kaya ulimikos kita kaya may nas grandkids singa laikos na das nakata uyam ta. Naray nas pepelak na sildal. Na siya ulak ko. Ta yok na pes benga kuminda ka nakikaslan ka atan sang ikesta ta kay nila siya penganalin. Kinga samsam kun penaki me enga ukat me Mala lang si papolya kintangas ang ano kinla talik force nga tala metangas. Ta Wuhlwelah ka. Kung fine suksuko siya ka may rektangas. Na kung ni siya kintangas mo en malul ngayon el tal te na mukui. El tal an namin pange me shange koshela. Narapel yung rekmagana man si wash. Na patatla natin kapatla na kaptalik. Mental na tested. Akong fin met fan mo simit rekmagandangos sa kukara at karam kumelang siya kumkan tolye lang kuwer naptatiti kon anak ko. Ifo mani nga okot mani withstood kanin mamataka na euro. Nara king ako maske may unsi makataske nga pakantin mataga fungulkat. Met kem daw akin clams up yung nga kata nga utyak yung clams up yung nga upela na sikti nga fresh na upela. Ngayon nga tesangkat papelen wiya. Elfin wiya siya kain line niya. Kasin kasha pelak kum nasikum singiya bange. Akim daw akshela si kasin kasha yakum. Kimeto saptas ngol fasingel mekos. Fak mo payin nga fak na siwusla kilenin nanan ko. Katelak kalimye pakumatalal na sinwit inen Sodom Gomorrah. Likina mo itinensya. Skinan ko Sodom Gomorrah baga dito. Ma silver esakla. Kishipin
sodomization makuluk masikyak we. In fact mo kadela kalimi pakum dalal na sin with Sodom Gomorrah. Kalmi yepa mo den si malashwinge. Itali tala asin kani kladalin forang narun lem Jesus Christ. Ta flokta na kesi mga lutige victoria. Salvation siya dahil bangon mo tayo kay Norel. Nara ki pel si mga kumul nga. Masima Jesus el demand si kumo ke presence lalal demand nga kumula si decision. Well, fulela na si kum. Ta kung pinmot ka ta na nga kumin silela la me nga kumi aske. Parang hamta lang si Samsam kanal Joshua. Men Joshua el mga ay din lom siya. Kate fast kun lem. Askimut ka masing even Jesus siya perfect. Katasin mo ita pangol evil. Na etelepangon siya ko. Kaya trak saksing lan. Lan lem mo fast ko mo kat me. Kan me kat kuluk lagi na kuluk. Meto singal fostong wala ko stong me ko pa kaliming nang if Jesus who is perfect was called evil, how much more will it happen to Jesus followers? Nara nga kung finarakalan sa psingi, may kum nang gamay deda ko, Ahkpwacyeye kum. E dele til kum yak. Pakantan mit kawa kumas nga kum lepe. Ta masima kuminan dake pam dake kastan gat. Fin ma kumak kalemian magikastan gat. Dele siya nga down the line de kung nakla mana pa pam faka. Men bata ka kipapolo na de cash na run Jesus in mole. You did your job. Fakak singay nan fast na fast na kay medo lung laikos. Fosing laikos na kay lungulak kalemia. Na nakimakatas kaya Jesus nga katin sang mamatala na sin kusong alingala. Sioklen. Ora lang nimit sang mamatala sin kusong alingala. Ilo siya forat ngalis ko. Nimit sisla masya klobos na yemutan pika. Dalo siya longlong ye nielos. Mangan ka akayekat. Faka gospel na sielos masin selken gastan gat, malakin gastan gat. Convinsom na long si in faka ke. Ta del nga is pakalakut kutan fast namit. Plan pel singa kesi Ahkpwacyeye nga taga na yena Seattle. Amta saipen, orek masaipen yelu owe. Orek magelamo no we. Na kakashik nam dawek ni shaflaya nga me etner sivinenwe. Nga shukye tao jinduo shike WHO ki scholarship shitaga na Seattle. Nga simda na sin WHO fakin silda plan silok ngayon. Dahil akmungoy yas pa maman na usyame na yun. Nga na yun plan Beijing ito na ako yak langan madarun papasal-sal siya na Norwegian siya. Na dahil pa surrogate parent laka. Dalafin and Virginia am saying. Weekend siya na imita dahil usya na ki may football games yun na. Na Washington, University of Washington na skidal line luto siya pa mang Northwestern University. Northwestern University siya nga kingarek mo airport ang asun matayan siya nga elpaksin siya sin Seahawks. Naldo siya nga analen nakanalam tayan siya nga. Ang apaus shuttles ko mausmit nga sumsista airport floga pangarek malagin pel siya. Nangalila laman di shrouded na ngavak na sila usually nga samram sin mo tatapel siya nga lila mo siya sa kasa nga respect i silence lalusan. Na management na kasla na laki samram doon na el problem sin kulta maela. Kulta maela el
TV el football players ilan Seahawks. Ngana kana el patch mas na leso maksha filu tutla Florida. Elara PhD lan belja. Anyway, long story short, el siaksikla artalik tik ngamo auk talik matayan akus na tik. Na banang nel somne follow komentalik lu nadan kulsinge. El follow kometimasum minshak tau me da somta. El siak lang arik me lang is DJ working. Amachanga el paita katuku kona el bang mo el ken nga ba shakwaleka. Nanga som shakwalek. Na el ang ashmit me gosmalum gotkin shamsham ngamaw. El shamsham kun la lang kumnget mali yang a for nga taka mama makalin nga taka. Nga ngishain kumpada men kinga shamsham na siume nga kan limutom la engage na ba kum long me kinga shamsham. You could feel me. Nga kan pula la kumbala. Di si mama katin na katin arapa enad na le respect la me moita ashkeo. Na fakatara assumption la shala me kasi mo dashke. Na anyway, anti mama singat usya me na kaya na ilangan na si kung faklar talik mo na ako sinto nga mo auk. Na nga ilangan. Kung finday correct ma kung sum na kaya voice. Nga sum na voice. El sumas na leta na wuwusi. Na lisyong yaman ni nalapsyan kasang na kaya envelope si sang TPA. Na metsi ma rek ma kaya voice. El rekin shuk kaya mani siya. Al bang siya klel si mani siya sik. Nam kul siya usi. Na lang kung fin fast ni mo rek project. Loma luka mema. Hit me up. Kulta mo ka. Pangit direct number lak. Mukulta mo ka. Sham si longera. Nga kan falok le. Nga lalal fungila ka da sumde. Wulen maslos. Nara, you never know whom you come in contact in their life in kain me kashelos. Nara takalak misingia fin payan yena. Nganan ka na ke check na shurkel tamlil kon. Check na shurke mama sikyak nge. Sudden death lal tamlil kon. Ababa kaprele jil be Wuhlwelah. Gafafu lasher wangen bell lash na sin met wiesnge. Katash gen si fun. Nara amda nan kana kesh met Washington la. Katalulu yeno. Na pel mamas mi jenga sikya ka. Anan pa pel si maure katenia. Nga pakomta. Nga pakomta ki sikya ka nge. Nga italan ko siya church la siya ito makatashke. Nga ito la tel tinikin dalito. It's been years. Edel anan kain si madal shukya talik shik nga tolla na ki me swimming pool nga sang inchwe na kufa. Tayo ko siya masapikat. Katikan wala mga tarapay kital rangay. Basta mawala kat fosyak nga wangan yoros mising. Nga sham kin talik tika na yok. Mandal wi talikin din metlash. Purian ngit matala. Mweta tena ito mga palakin. Mga pakum tape ki mama sikyak ke babak April ka finne babakon. Not quarterback football games yung asmon na. Talik si ma quarterback lan Askislan Northwestern na. Inil ba Steve Ballur. Ngaw kael la syuk na ki safla yelmen. Ilali inspire me ki shidel si lalki. Well, we can sinay mit lang nga som we football siya. Tao sin lang nga leme ko shmit. Na ngaten alali game ngali pusin me tanan kan kita sinon ko singam ta ke try ko. So anyways, kimasi masikyak nga follow quarterback sing Steve Ballur. Na masi mga lutoy la sila. Kipel si mal ko na klaba pa mo la masa.
El sistaurik malala. El sistaurik malala taga namtana sisken babat malla. Penganalen mata sjuklen fototon sin babat malla pelna kewa. Inshruken apaul mata pala la first go. Eke kinsifel. Gashel kimang. Ngalila katale kafu fumusenge. Wangin pellas na sinsi. Amet las nge bana fast gigat nge mangosla darien siedo. Mangosla. Met matalas nge falen wangen lelish. Nane kunla emia. Nara kel melutu chimata na shesh misenge nge. Na ke wuhlwelah shimata jamram ken nge. Kade lakpay wuhlwelah lal. Na nge nakat mutawa kin liela. En shimatashke gamatashke nge. Kat sojourner na. Kat sojourner na. Na kadene na kadindok shuk. Kadinetan kani klashala. Ashen si makat papalak got na we. El ulikima makatashke misinge. Nara ke wuhlwelah si masam kinjak ngeleta ka ke buklan meto. Mamo pel pos kat kasi kat long ke la meto pen pa Levi na buksilal nge kat finaki kati riti na. It's about prediction, projection, best guesses. Na anain meta again. Shkia kalemi la metal nan kamo esikia kebel fasho. Which is good. The maximum meta nan ka kebel fasho pa. It is imminent esikia. Sites toni ka agos fasingal dolun gisingal algos akkalemi la. As rapture si bangakum dasano. Nara takana sikum ka din nan ganla me buksinge ilakkalemi pela katsia use pasisara kepel mai asmas mange astna plasilas kat kennen som rela farewell las manjin kasi. Nara ale yok shipena sikum minuto lakin gastan gata mayen saying the wrong thing at the wrong time ekap en rela ilyasi. Na maluto chilash ngel daga ke medo saptas ngel si fosina ke on koshran. Shilbena fakade lakpay wuhlwelah. Na masamram kwintari na ke dawak na liye lak ke metong sam na meto el metak mas accountancy el tax collector si tena meta per si manil si fena collect tax in metlalo. Nara kat finli na ke sim sila nge kat elita na kat kapen fak mo ten alle me kansi mo anen flow kasas ket kanu ko ana buklal me gospel luka masinga anain ledger sheet anain me trial balance asset liabilities inse wolos scarabingan the doksang shamalalos anen kain mange na elda kom tawa ki gesta ke taxia usingel an dinche chise sana poe mo John Baptist da o yaktare mo as misaya se da ko na pa ngara kita ka almeto el ke kono eklan na tinsia nara ke el da ka Tracy Alric makun na ke me lineage lan lal Abraham in mo ta fall na sin mo choose nga pa sim na siya ke ipla luke el da ka elut ke me skopena line ni kono ek pen la Jesus pa misaya da ke gat concentrate ke account lan meto pange o yesi mataka na siya. Nara confinli gesta sila meto ke puksilal ngita na elak shaunak si palreknen. Elke konekta na tin siya na pa misiya siya nga. Mwen shamanya fakla. Esikya ke humble bird si ke aisa itkos fasingalakos. Ele isusten Bethlehem ke maikalimekos fasluwo. Eta kone as crucifixion siya. Me kayok marani en wakil fin saksinge kung kan riti ke samlong luwa singalakos na ele we met
criminals nge inkain udakle enwaki umkonde ke ay salam ngaldolu fasingalu pelna ko amsham ke ay salam ngaldolu ko metala suffering servant chapter shipangan nara Jesus Ilorela mama metpal Isaiah Jeremiah na Jeremiah rala yoksha Ezekiel Daniel Oshia Soel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Akai Zechariah Malachi metpala ka bugin pala singalit ko singen Jesus eldako fulfill every prophecy and fit every description of the Jewish Savior. Naraking ako may read ki gospel almeto, kateli ana traumatic stories ke details mauriklenge. El Messiah, el King of Kings, Lord of Lords, na elba Savior loma. Na sinilalaba Levi, a former tax collector one of the original 12 disciples. Na kita ka sila nge el taka in sham kun na ke me o yesima taka in akademia Wuhlwelah sima akademia ka pa e fulfill ya kinge John Baptist ka tu tar ke mande ke el taka sham kun nara kinga kom shman malutu chinga ke taka in the back of my mind ka your mind ko metala pang si pang na pelna ko was pang na kuno ko nga katindila forget the pukia may response marik nge na pangen central team si mga kumenan shoke ki wixing ke malututa ora kung fin ko yalun mo inste kaya na kumen mot ko na kela mesi yok shpeke katel sinsin keken mo ngaye efa takong na mayen kaya chamram kun na ke calling si na response ba Kapwa mo yung si mata ko ki maluto chiki senriyang nara kinga kalim yatari la sa smosta buksing na me anayin sham kundiya ko na si pugmata mga sham kundiya paten si kas maurik makundiya ng pa son of man na mata ko ki Daniel saptahid ko for single dolu ke me study lash ke Daniela kat konekla ke Daniel ko singal dolu fakla ke pel singali armasi ingen fungshe ngali sima she oenalman mitsi onain theophany si bangan il fasho e pakanye nga apan la na il fale no yurun elsia molomit me e kolyak le el na yematal nara Son of man singe kate etako ke inkayen merit nge nake kasingi samen pangadak si matagong English at kate katlangasan ki kasko shrai. Nara major portion ke arma si matanil tali ke son of man nge pa matawak tako kadindi nge Jesus Christ pa tako ace title singe Son of Man, mataka ke prophecy makalimia ka. Nakatfindi na ke Mark tolu, sista ko kali ko faston ngol si o e pechon si faston ngol si e sham kun la chisil kaskas ke kreo e miselal. Na ora ke ko sham ke Son of Man je. Na sham ke Isaiah saptalam ngol tolu ke suffering servant na pa matawak tako ka din galam ke lamesh monyak nge. Abafakla, chiesen matawa kinuti matamalut efak. When na tinwit, pangan son of man siya. Ilefak kayo kimapespes. Nara kikesa talaga nga esya nga kakumo. Kameta intiye, tailekpe. Na darakta iplak koma baka din continue to preach the word. Na fakla, unwit mata, emwit tolfalet, emwit luti masap, elos fasisile. Ela fa enwaki. Tatukun men tolu el fasifil pe molyak. Pangan
fig tree na siya flash may sikyak ki manakiwa. Pasi sara metlash mam tullenge. Kat fak model mo tullena. Kasi si kat pala kaya pa elos misya. Ta finlalal fungi mo tulle etakyak. Kitchon siya fastang mal siya fakla. El fak na siya los. Nga fak na pa na siya was. Ko siya fali kasao ikekla. Elupuven lan got so wek. Eto ina fin wen na din met. Na siya na phrase ko ma sam kunya kitene lit ko sapta it ko fasingal dolu. Ingena urek makunya son of man singemen Jewish audience nga siya pametol sim na siya del kalem ke. Dukel sam na sin China audience. Para kat concentrate ke account jilal meto nga din defosya ka. Na oena kilutilak meta kalash meta nga fakla Jerusalem el bang mo el city matalsi. Na panak umli unrest masiknim singing. Convinsom na ke meto long ulit ko fastang maldolu fakla illaliki kalaklalos. Et kun chies el molyak kimise elosom na in city matal. Yen met pas yellow sway. Na city singan pagadita mo great kings ngem dawe. Na nake metal maker fasong me fakla etia ke felo the felo malango yen niel. Etia peke en Jerusalem the en we city lando ko shafulet. Na ora en si mataka na siya pa. Nga sam na metal sim na sin matchus nga at siya si fena liye matchus mo eldal siptale. Koshin som na rin siptale lan Israel. Nakadali siptale siya fakla. Na siya fak sa payak me nga na sin siptale sin mad Israel makaina. Na ba uskat me kadin lila may highlight ke puksilan metong Elda ka samram ke masap. Elda ka samram ke religious defilement. Mama urek ke iplanalu ama anayin aktay kela. Elda ka samram ko nila I am Sabbath. E samram ke Ahkpwacyeye. E samram ke Jerusalem. Temple. Davidic line. Kanin prophecy na kayo pa puksinga daga na Ahkpwacyeye lang. Nara ke matawagin ni lakshanak si matakang ancestry la Jesus inin ang trace siya ki foloklan na ke Jewish perspective siya. Na para ke meto el dagan rela lakshanak sila nga el daga samram ko na papay prem manil pa papataman Jewish nation na kayo. Na through David siya el lospe ito ke Ahkpwacyeye ma falatomit Israel. Saul el first king, David el greatest king, Solomon el wisest king. Nara Old Testament reference na kayo masay diya kiye. Taka de Ahkpwacyeye na ke savior siya Bakit taka in samsam kuna. Kepa na puksing kome lila as na samanyak pekel Peter. Ke calling na siya Peter. Indirectional Peter with Jesus. Paano nagalafakin mo el Wuhlwelah yatolo tafo. At lafakanal ke siya fly. Ke puksipen nga Peter el tayak mo el apostle siya na sin Matthews. Nara nake palan pel si mamut kayak masimla puksingya pa yakon ngol tukun Michel and Christ. El taga yok na sin met mas Jewish orientation la. Na pa me uskat me kadin diye na ke simsilal metong Lahil sikin samsam na selos. Nakatfin nan ka na ke la sim na ke yak ungol tukun
Michel and Christ. Itala proximity date nga na esam gunla yakit nga ul and Jerusalem was totally destroyed. Patempolam sala. Romansa med destroy kayakit nga ule. Nara takana si kumgadin li yokshibayan a council al metong Shamram yok na sin Greek speaking Jews malalafing mo Jesus pa Messiah. Nara finepangan message lala nara metol de kamdok ke lakshaw nakshe. Tagar mdawak ke me mdawak early years like Jesus an kel escape na Egypt in the end waki elsil erat na should have local dal mea madasum na Nazareth. Nara malitu chinga taga ke me akluo ke outline lala ke ipsimit ke outline lala shamram ke issues the preparation lan Jesus akluo singa taga na message ministry lan Jesus na ba sapta singa sil patachang na ke na pangay katama me malutut ma eta kana si kum ko background si man kana si kum ke meto na de shoang na ke merit singa na ke meto sapta singal si foson ko sho kadin ka naski shabuk si fan na vat fash na met merit banga ta kof to na shesh ta shakta kalme ay nashish kadin ma si fan na ke vat fash na met na ke fakla meto singal si posina ke on ko shang anjin ke free na kadin kain ta kain ke ridela ngafine pronounce ki asnge da dafung le kum kain si fena me ridi pe kalem geliki kinga fakeko na banga sport ki screen na da shange man kain din kain relan yo kali katash shik na okay ala ko siya staklu ay siya bangan man kan si meto singal siye na bangan fascina ke on course mo sa payak na si John Baptist pasap tapikan katapikan nangaritim da critique belsing tu kun chi siya sel fakasing na sin matamalut singal luo esom de gien se induti fakak in city mo on upgrade na inen ense ke John Baptist long in prison ke machia sila ring el sa palak ta sin matamalut na yorol elo siyak sin chi se fak manashesh ya kompa el siya fataka kakada sano siye bena chesel da buge fak Forlokot fak na sil John makuwos long elienge met kunelos kain liye met ulelos kain fash met misen le pailos aknas na siyakle met solong gasilos kain long met mise elos akmulyak yak peng wo le tuyak na sin met sakasha fokalaban si ulalosya tia alalokeik aban marichingan katakani praile ke vat fash na met kya gata yamasha at pray kat kulo malap na sim kat papa kat kulo ke malutu chema kung ushebe na sishkilen misingen kasha katinge ina na ke kumbong yan na ke foko mold ka ke gastom da kan duti kat aksi wasikat en kai kat kadin kain flok na room kadin kan daw ke mapay si wasum kadin mold kat kulo ke lang silom na shesh kum sa pama wen kulo si fan na tum in kan da ya si mol na shesh the tikat kadin de file al gilal fung ilasha el ame mo eta fak kana ke oyen mol lasha kuma kalemila musenge kat kan forot na sum ana mo et pusha pa shifin saksinge in kadin sarapa kilalal fung ilal
Pum fakla ko may Samuel. Ang naging astal na siyum in paradise. Lilan bang a narrative lash ping on the lin. Kadin di kin gastan God. And going lash confidence lash. Siya makasamo lilan na shish. Nakada uyis mul mapatpat. Shingat yakli giyelya. Lanil siya gulukla na matkain. Kanawstan gani clash. Unika di ka pshekatle. Katalal vungi ke mul fassinge. Siya kumako na shish. Kinwan na dum Jesus Christ katalal vungi ke. Amen. Global lap, my first mit na ke Ahkpwacyeye na ke marit chimalash mga read kundaring eh. Ke first midan fakla tukun chiyel fakka singin na sin matamalut to chingalu. El somdiki ense into the fakin city ma on upran na we. Masimit ke ka cham ke matamalut to ngayon. Ale yok shipena pa din itala. Number si Ahkpwacyeye ina na phone la singalu singe. Singalu singe panangara kepel si machuda silta. Si fena unilye namo dasha kolak maties. Na maties silta kaulala. In ma singalu singe teptaten ke sina number. Singal si. Na para fakla matamalut singaw luong. Na kisamnong kinla el fak ka singe na sin matamalut lude. Shek na tafo yan instruction lal. Dutila labange. Nakatfinita na translation ji basikia ka el song. Ele translation di ki en si mayan tawang en. Na ele som na ke pang nearby cities masikiak ngen. Katsamram ke me en kelali. Kadetala eta ka kadali ke sapta singal fasime kosno ke on koska taka met ki marit singela. Disciples nge masingal luonge. El also minister na ke Jewish towns nge. Pangipel si malemil makumdel fin som na kumdel focus win na nasin mo choose nge met. Elay pe fakta silos makuos fin som dahil siya nga iskos na dalin fast na met. Nara kita ka na siya ka din diya da na form of transition siya ke sapta singa ang singal sisi patash kay ngayon na nga. Tukun siya siya laksya fila instruction mal sang nasin matamalutut nga. Nara el som in luti preach kian siya nga. Napafaklan bel singa John Baptist in tan prison. Pata ko ke fosyak lunga kat fin textually li observe mafakkel. Ke John Baptist long in prison. Napangan en si Mara katala John la in prison na Jesus matamaludut nge preach lik. Ke maange Christ la fakla. John Baptist long in prison ke ma Christ la inge. Na sa pala katasin matamalutlut na your role. Na pafakla elosiak sin Jesus. En fak manasish ya kumpa el sa fatako kada sano siye pena. Curiosity singe mala John Baptist. Skelius nga giye John Baptist el baptize la in fel Jordana el long ke pasasya ta kain ka sao me. Ule asya ta ka tao ifin leme. Dalal in prison na ingena or as misunderstanding sila ko. Metsi mga elme el bakat pangem misaya si mga sano ako me. Kate sano pesin. Pa fasto dolo ta ka fakke. Na toko sasin belsinga king erot siya sinin inepelalaba erot Antipas. Kat finson na ki meto saptakos fasinga luto na el kelpo usin be, el kaulin singan. Na,
Sonel mutan prison, kasa ta ka na rol ki mama sikyak ma lemil rang. Namen Ahkmat tamalutu ta John Jivena, John Baptist. Na kepezi mal ka yung del toto na rol. Na delusta ka kas na sil John Baptist mo, ki activities mo sil rela, mama larang reflect, Wuhlwelah pa, marit nga ta ko inakalimila, mat misya mulyak, mat kun ka hindi, mat lebak nas na siyakle. Pangan masifakla, dits nga reflected, la elpa misaya. Nara, katfin nga tang liya na ki, metigat ka nagisapta, singal siya na, saptal ko ki meto, saptaye, akalimia bek ki mama, me, shamanyak ma, del dafon sil John nga. Del fakla, sila akalimia, akayla mo itsi, akayla be, met kalen sapsilan lame si, in en room. Akayla be met bes. Nel fakla, misila be baka. Nara, kat finni na kialgos na kiyata na, ma chisil relangay pa, esang tupu curiosity si, ka misunderstanding sila John Baptist si na ma, peptay sila lamdain break kasin siya kin nga. So, taka na siya din nila, ki me, siya sila kaila, mat kun, mga kaila, gul siya tiya kain kas, na fakla, siya sila pakum da mwito. Na ifo ka nga fakang, fakki, fastol ng ulimekos mo, siya sila som, for in city na kayo en poloen siya, eluti wen lol nga ko, fakak puweng ugat ako sayo. Kaila kanin mas, manas na kayo walan mo ito. Kiliun mit pespas, laro na napako madalos. May nilos force nga, at yakan kasi los sifen. O nasip siya wangan mat shupola. Kimaing in fact na sin mat tamalutlut. Paya ko shren ya yok, apa may dinorikma. Napayan mo ko spray na sin lemlan ko shreni. Dalan sa payla may in ko shreni, emailan. Kata, oye, machi sila nga, ale, peaceful teaching lala. May taka nakilen misleke. Na naki-iling akila met nga, iling ministry lala, ale manikle. Masi marela pe, stakluk misunderstanding siya nga. May tingi, as na expectation siya, when, masamram ko nan room, kaya nan room. Nara, mga orekle, anan din na measure up, nag-expectation lalo sa. Naman, expectation lalo sa, padel, kin, misaya siya nga, elde, som peaceful ka healing ministry, anan expectation sila lalapa, in militaristic misaya siya. May ka overthrow, ka take over giplan, may political fiat, mga politics. Patawrela kisin siya klal chungon nga na inta, ang aman may tapena pa, may anan fusing. Tarakta na kimama leme lorela nga, it was enough in kan convince liya chungon la, pang misaya siya. Or sinsiyak siya taka, are you really the Messiah we've been waiting for? Or should we keep looking for someone else? Mga kalimila, ki sapta tolu ke meto, fa singal tolun ke singalit kos, ki chia sil peptai sila, at yon il peptai sila chia siya. Pa fakla, in pel siya chia sil taka kela lime na yol chon, kin fel chordon, to chon il lan peptai sila. Tarak ta chon il shikinara chia silan, kallanangal. Chon il fak, falling nga pa peptai ste sumo, akum ta ka na Europe.
تجيش الفاق باي تكيبل سيني أرون وين فاق كان مرانا كما فاكيكو كلمة سيني كده أقفالي لما نكي ومقادي لننا نريكليو أقوستينا بانgan وين جونل نسيسيلي نكي تكون ناتشي البابتايس لا الوت جاكدي كوفو نايكيكلان إنكشاونا شيل اللين أونلاين قاد وديمي وانا شي وولي etawifel. Na siapa sa inkasa me fak elinge wenkulo na dik singan si ukel. Pasasi pe nange pasikyak eke man of transfiguration e kumkandi ke meto singalit kos. Kepel si ma Peter James John leme Lucielo siyak na finoskoa al Lucielo vlonal ma siya Moses Elijah elinge wenkulo na dik singan si ukel. Nalikas singe wenkulo na dik. Kipel si malemel sikin sife lema el vakma fin kom wenkulo na dik. Sikilan rek makin bemasinge. Fin bay kom wenkulo na dinkat. Ta ash wenkulo at beloved si fun na dinkat patchises. Nara kasensya klalchona me takoki misunderstanding na mayen mapeki Shamshamlan mit nge expectation lalo siya na militaristic misaya siya. Na bauskat min gifo siya akos fakla, akos nagil migos fakla. Siya to buke fak. Falokot kalmel fak mitsap disciple la John Baptist vena mal sapay mo. Falokot de fak na sil John makos long elienge. Na pangen ma me let the action speak for itself ligina in Sham na wan masikya. Pal fakla met kunilos kan liye. Met tulilos kan fash. Met musin le palo saknas na siyakle. Met solonga silos kan long. Met mi selos akmulye yakla. Akmulye yak. E pweng wolo tu yak na sin met sa kasha. Fakala panin siya lalo siya tiyalolo. Na that should be enough. In gansang events ngen met sapla John Baptistan inus folok nero in prison. In academia malemil academia ngen. So message kaya Jesus pointed to this act of healing and preaching. Nara uskat me kadin di na ke ay selta academia ke ay sa ton ngol lemekos fastimekos ng kion ko silange. Met kun falie en met so longas falong met dulva shosho eten en lo set je kan gaskas va sasa kengan in felsishik fasoror sasta and Moses. Isaiah's prophecy of the final kingdom, arrival of Messiah, ke first facing ba sikyak unfold yam dashne. Nara Jesus fulfill ya gasne, met kun vakain liye, and met so long as vakain long, met ul vasosho a dance. Patakain akkalemiyak na sishne. Nakil taka Ahkpwacyeye Ahkpwacyeye mama Isaiah met pala akkalemiye. En naki pala pesaye. Good news singe pengwo singe. El taka preach na jin met sikarap makkalemiyak ke. Mulutiyang. Nara kadata na me pa kadintala siya Isaiah singe. Na pakkalemiyak ke Isaiah on got fosi. Kadel banglo Isaiah len simet pala. The ministry lalam dagi ke saptaon gosh. Agat ngatalila sapta sinigil migos sunas manyak. Naringin na ministry sila Isaiah nge entawak. Ke yesi to ko sa usial misye ngali lemkat.
ilmata fin tronlal. Na long yak Ahkpwacyeye en nukleslal nekla in dem bolonafon. Na siamit sagashap mashamsham kunyak nge. Elos pamit nappo ma faithful tajakta Ahkpwacyeye na kimapais was ki makalemiaklan gata. Emit nge ka fakyak mo elos me matsigashap. When pangan mit ma anen taon yak elosa. Pangan mit ma upeorik na siya. Dahil pataka respond na ki pengwashing eh. Na karil akin siya o elos. Kisipin dahil as willingness sila dalin ace promise Messiah siya eh. Pataka kimeto sapta singa si fason ko siya eh. Nara si fesi laskin taga kalimila kate Ahkpwacyeye Wuhlwelah siya. Kate Ahkpwacyeye Wuhlwelah. Ahkpwacyeye pataka ki tagalan Jesus Christ. Iltaka ilorela men kalorela oye makalimiyak nge. Met kunelos kan liye. Medulelos kan fash. Met misen leba los aknas na siyakle. Met solong gasilos kan long. Met miselos ak muli yak. E peng wo dutiyak na sin met sa kasha. Fakala pa din siya ulalo sin tiye alolokek. Nara kinakalimila Kapo simataka ki malutut ki wiksingaya. Samsam kun na ki bang si calling si na nakitop si. Na musingi ki kat daga samsam kun na ki gospel al meto. Nara takata na pafarhani kat kandila. Metsi na mapeptaizilla Jesus nga ashkitin na kanlalal. Na pahil takati pahil sa paya mamit mau disciples salingel sa paya mati elos ace kasa at siya sel faklen som dalin som dafon na silki mamorik lang eh. Na masira nga faklen aus nga kinla kes sapta tolu. Chonji venal baptize lale milong pasasya. Na lamolin mo si bangan ka fakya. They want to make sure. So takana sikum ka din nan ka kela. Ensi matakana sikyok ki masingya pa. Met sa kashap nge. Met e kash ma Wuhlwelah. Wuhlwelah in kain fastukun lem. Los pa me akalimila kade lakin si uyelos. Nara takana sikum na kemalutut singe misinge. Kadin siyak siyashivena. Are we willing to accept Christ as our promised Messiah? Mayen kingata ka kitustea ka finne kayata na kitustea met dalignin kat nga daligi confidence lalo sa kikatay na Messiah. Na kaya nga ka samsam siyakla may nga kum epel na kaya. Na ba misingi fincha ka pa nga kum pasisin met ma willing in accept the promised Messiah. Lafka mo lakoma misingi fala na kifulokolan lame. Nga kum mincha ka fiaksing la sa fastikun lame. Man kan na pasya mataka na back of our mind ma takain discredit ikat kafkamang ang ako hindi lapan lang si lankat papa na si kumo. Maniki ka din moula na pa eh. Na pa nang pangan malututsinge, are we willing to accept him as the promised Messiah? Na fine pangan, na main siya wo siya kuminsumpe, kasi siya kinan circle luman, na madin siya luman. Pass it forward. We fakak, pengwo siya nga. Yok na kifakla, ashun matsagasap siya. They're a small group, but that faithful follower. Meda oppressel dal, afflict them. Tasak tadel, tupukut nusyenge. Nara, ensi matakana si kumaba, fkatoplak kum na ke pengwusyenge.
Kakaksigin gat ke malutut wo umadagan gashikat. Pangalusia nakataya maya asha. Nausi unsa kongen sang tafila tagani lasha tanga nakilen ko usma taga ligie pushe wusan. Naimel taklo malap babayu na iruwos ngalang Sifac klo malap tuwa na siwos. Amlel siam wakik klo malap na siyum edam da genye. Kuspa mitma ash malikia pushe wus ki belsingeya. Nangay usi unsa kongen sang accept you tagani lasha nakat fa proy na fashilik. Akulo malap ke me tagani lasin kan dotela o yesinge magat lutut ken misingenge. Kulo kaksigin gat na usi unsa kulan metlash utwenge zang kashakat fin boy ngakain usi al klo malap chin met wiash kim la murala shutwe. Financing Washington ma yakla unskongan gashakat. Bagi makadaskea. Ona basima ma oyen kakshaklas na singada. Pangasima kiselas na singada. Mit mas da unge they're at another level. Level jilalus nge level na falatsi. Pashain gaslan god tagage un. Alenat kaplas gari kiltusinge. Chulbena fak kakshak lak na singat kewos. Ma wigatyak wigatyang kiltusinge. Kamay vataka inkain wi eski me faka ke malutut sima ashmisingenge.
If no long silan got, at the flapena malutu chingaw si benange, gain metiki ben. Ashkemedo sapta singal si fosit kosh nga singal megosh. Anaki faklago, masima wo, geoya sima dashkenge, battle rhythm singe. Senria the gata, nagat the darlame malututa. Kat kanita la mutsima, agata yanganilla due diligence lala. When misenge, gafulan belara, bakandan with the last minute, alulao. Then I yakin in kain, some bakanek, in kain, orela, mhange kewa. Kat man kanala, kat papalito, elita mana kewa. Nara mange te magate, Wuhlwelah, mana asin kat pange, anagel fakke kasal, tikan folok na yural pusye. Afinja ko usin kan bless, isin siya woke, mamakatash ke dusinge ya, gaslan gata, si was pa bela na kewa. Pange ako la, mahas, kikusha online ministry dusinge ya. Eta dafla na mit, na mettigi carbon week singe. Kadalena etta the entirety in kain kadin kapsheni kunokon sige Monday, Tuesday, Wednesday musinge, Friday, Saturday na liye la mer relevancy na kimuluti singe kadelak flatje mit bangyak. Nara malak combine kain matawak nan kala. Go ashbang yok li banglan gat na si kom. Something somewhere ashbang silan gat na sish. Evin de paget tron elomalue asho yes elisung yen gat kadinorek makun insang faculty lang silala. Ministry lan dan kira ngakayel bel na kayo wake. Ngafak na si ngang tron luma bayanin rek malome. Elwoke culinary arts na georek manguma. Mafak na siya, si Bella si del ngange, tron lumash ki sports. Mesima ashurum, makungkain fakek wulan ulan katrek magantalan loma. Fin pa nag-airport ngange, ngas na daligsi, may kafastin na sinekyan. Masap nekyan na siya nga, mula usuko matala algyos. Kako cheeseburger si matala singal algyos, kyo engomarik mawayan. Tushay kainin mange. There's a time where you can come in. Loang na mange. Pange tron lomo. Tron la ka ba fakek. An evangelize. Pange mamangashke. Orang alang si Rick magan patila ko as a measuring stick. Nga mailin ya si Yef kolam ngalya. 59.59. Utilan lema. Kim medal mekos. Wasya. Pangam ta Rick magan. Aki weye mo ito. I encourage her siya. Finchak mga taga kaya ingan kasha ko minakay ko. Ang nga faka panganak ko loko, galen misingiyo, kikusha online ministry na ulgatle. Abela nga isin pro eleva, at fashilik ko smasak na asan. At kaksikin kong kat papa, kasi malut-lut, siya ko makalemye. Nga usngakun, inwi besiyak, lafkat at John Baptist, ilgan long na pasem. Kekek laga siyaw, siyaw leo, kanda ka, tao ifin bisin wan na dum. As na kanla lal ki pelsil kaul. Maingit ka na sikpengan nan ka na ki. Lame molin maitlak, marala pengan kain as palulolak. Kasya kat kewa, kadinukyakat lagi kaslom. Panagipel si may shaf, kamada kain kisyang kata. Lalakatin kain referred na ki mas talom. Nakalimila mas tafa ko ingi. Kat kulomalap na simkat papa. Ino na proelash ki gesta. Insyak kemet wiyash mamdain belinashurla. Kamet lash mamdain menasta gemano. Kamet lash mamdain kelbos. We met call na kayo and level na kayo. Katche tuin proy.
Talosin kainarak leadership lalusa. Indufin principle lom. Pandiaten. Painanak. In gasha kadin mas. Gasha metsena finena. Elo seshiksin malik. Maingat lalfungi mo maakalamia ki kas medalom. Kadin dengat laligi kainin metoingia. Kat klomalap na simkat papa. Kemalutut bobo. Ke fasha di klasha. Lelakaleng. Pakaten lom. Asia sin silan ngan medalom in wikat. Yen nagay watsum nawe. Amen. Klomalap. Ebangaluseo. Kaksikin kat ke mulash kewa.